nemaju normalne uslove za život. Nikako nema. Evo vidite ovako, mi ovo snimamo da bismo prezentovali Evropskoj uniji kako žive ovdje u Velikom Ritu, u naselju Veliki Rit. Znači svi apsolutno, da li su izbjeglice ili nisu, svi su ljudi bez obzira na naciju, da li su to Aškalije, Romi, Srbi, Hrvati, Goranci, Makedonci, uopšte to nema veze, bitno je samo da se ovdje poboljša status ovim ljudima, da kvalitetnije žive nego što zaista tužno je sve ovo poražavajući je njihov društveni položaj svih ovdje koji žive u ovom naselju. Imaš li još nešto da kažeš? Imam. I plus nam ne daju da radimo po kantama, plus nam ne daju vlast, milicije nam ne daju, plus moramo da platimo kaznu 2000 dinara. Radi čega ja to nemam pojma. Znači, ne daju zaprežna vozila da se ide u gradu da se sakupljaju otpadne papire, sirovine, da čistimo grad. Da, i onda još policija vas maltretira, jel da? Maltretiraju i plaćamo 2000 dinara kaznu. A odakle vam 2000? To pitaj nije. Bože. U svakom slučaju, hvala najlepše za ovaj razgovor i nadamo se da će se vaš društveni položaj se promeniti na bolje. Hvala. Kaži! Kako ovaj narod živi, znaš? Od ovog živimo. Živeli, čestitam! Nek je vama srećan ovaj dan! Hvala brate, ono mi je... Živeli! Aspirin! Далее пак. Бето пак. Не пиете, ей. При кой ти е ти? Митровица. Ти Митровица, си рефуджат. Той. Šta znaš? Srpski govoriš, jel? Da, srpski. Aha. Kaži mi, iz Kosovske Mitrovice si, jel? Da. Aha, koliko dugo si ovdje? Ja sam došao iz Kosovske Mitrovice ovdje 2 godine. 2 godine? Da. Tvoji svi? Da, svi. A reci mi, zbog čega ste došli ovdje? Zbog toga što tamo se nije moglo živjeti na Kosovu ili? Ne, bili smo sa dedom, svađali smo se i tako. Došli smo ovdje zato što nam bolje u Novi Sad. Aha. Zbog toga, ne zbog nečeg drugog? Dalje šta? Reci mi kako živiš ovdje, je loše ovdje, jel? Nekome jese loše, nekome nije, zavisi kako kome. Meni jednostavno nije loše. Nije ti loše, jel? Dobro, imaš li ti kanalizaciju ovdje? Nemam. Nemaš kanalizaciju, imaš posao? Imam. Privatno radiš. Dobro, nemaš državni posao, to je ono što... A kako živiš kao privatno, jesi zadovoljan? Pa, znate šta... Reci mi iskreno. Pa i danas radim, danas jedem i tako. Znači, ne možeš da živiš normalno kao i drugi, jel tako? Tebi je stalo da ima asfaltni put ovdje, da ima kanalizacije, da imaš državni posao, da ti mogu i žena i deca i svi da žive normalnim životom, jel tako? Da, tako. Hvala ti najlepši. Samo pitajte, mi ćemo da odgovarati. Kako se vi zovete? Muhanović Fadil. Reci mi, Fadile, odakle si? Iz Velikog Zvornika, ovdje sam kao... Kako ti živiš ovdje? Super, Boga mi, nema nešto da se žalim. Jel? Tebi odgovara ovako da živiš? Odgovara. O, baš lepo. Hvala ti. Živeli. Hajde igramo već. Hajde. Ja puškujna. Kako? Pošlo. Šta slikaš? Hoćemo ga fest? Spaljuj nam moga pa po tume.
Gdje si bre? Koji je tu ti? Koji je tu? Ja ovdje sam kod jedna. Tu živiš sad, jel? Jel? Pa kako ti se sviđa ovdje? Dobro. Jel? Dobro ti je ovako da živiš bez struje, bez vode, bez ničega. Kad ne može bolje, a? Pa ne može bolje, nadamo se na bolje, ne? Da, hvala ti. Kako se zovete vi? Čušek i njami? Ona pika, ja se kajš. Je. Aha. Jel idete u dečje obdanište? A pa što ne obdaniš, zabaviš? Ne idemo sada. Aha. Kako se ti zove? A gdje imaš šibnu folju? Ne. A? Čušek i jami? Ti gdje šibnu folju? Na. Aha. Popo. Popova? A, nije. Ja sam Legi. Aha. Sam ima Elke. Emo ne. Možda bere. Bere. Žuti jamin ti bre? Žuti jamin? Želimo ribe. Gdje ima remit? Aha. Ona. Ti? Žuti jamin ti? Srđan. Erđan? Evo ti evo? Ja sam Legi. A A bala? pa što nije škol bre? Škol. Jo. Kje pa škol? Točno škola? Ti ne možeš kon. Oni ne znam. Ti ne možeš školu. Pa beži od nas. Pa beži. Zelana. Simatika. Aleyküm selam. Asali vidi be. Mogu vidim. A, pekčura po bana, jo. Vidi. Ci sta la buona ricordi da cifragnone.
Vamos, Giulia! Posso stimolare il carcon, andiamo, questo ci fa buono. Postimati, io. Passo postimati, questo ci fa buono. Mate corri. Corri. A? Да, пошли. Jo, beh, posso stimato? Nuk po stimato veç për qyra po stimato, se kur gjë? Ma jo bre, veç për qyra që shkokas, s'ka të bateri. Kada nas snima. Hajde! Šta snimaš? Što ti jame te? Šefre. Pekri? Šefre. A? Šefre. Shefri. Ambjami? Šefre Aziri. Aha, Shefri Haziri. Ti ka tjeni? Pi po djeba, a? Qysh po jeton këtu? Keq, a? Po ban gu kësi, a? Ashtu po jeton, a? A jetësh në shkollë? A je në shkollë? Refugjat je, a? Shumë shtirë po në këtu, a je refugjat? Shumë shtirë po jeton këtu, a? S'ki çka ban? Ajmen hekma. A pse s'po shkon shkollë? Se si ki kushtet me shumë shkollë, a? Shkuru baba. Aha. Jajde. Po, baba s'po punon kërkona, po? Ko është jo? Aha. Po do po. Ono što je tamo. Snimala sam.